पाउसे दे युमपम पिजपमर ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे टैंकर ड्राइवर सिंह की स्ट्राइक न मणिपुर द खुसेम की पेट्रोल डीजल तंगन तौरे ड्राइवर एसोसिएशन ngasi dagi depot dagi thau singthokpasu lepkadore Impal Municipal Corporation amsung atai municipal council singna petroleum ke pothok puriba gari sing amsung LPG puriba bullet tanker sing dagi loriba toll tax asi komthok pina pa demand tawrotuna sangsilakliba thau singba lepagi khongjang asina state asta khosem ki thau tangba thogalakpa yaba gi phibam da lagle Haukiba me kundarit tagi hauduna All Manipur Petroleum Products Driver Association na makhoi ki demand sing tanduna Sangchalaki ba khongjanga sina Manipur ki thaugi stock ki phibam adu ki matik soksel lalle hare Balom da leriben Indian Oil Corporation ki depot tagi phangba pauna hai namit tari ni suraklaba All Manipur Petroleum Products Driver Association ki khongjanga sina thau posilak pa lek ki badagi hojik Manipur da petrol ki stock asini namit tara gani thoi ni rom tambak Sinanaba aduga high speed diesel gina nabit kun tarukak sinanaba konanaba stock lairi haire Indian Oil Corporation ki malum da lairi depot asigi official amaga warisana badhai me kun tarita ki hodna petroleum products driver singna khongjang changsin ki ba asina thau thadaba sehulama farak le depot ki thau sing thokpadi leptaba maram oraga leptaba aduga pusilak nanaba pambi atai leitaba maram oraga stock ta chauna sa theng nang le Khongjang asi makha satarpadi thaugi stock kanglakpa yai Amaromda All Manipur Petroleum Product Driver Association na me kuntari dagi sangsilappo khongjang adu ngasi pung khara handolurapa matungta lengana tholakba order maung sumdi haiduna ambo khanda makha sathakre Association asigi masin chatpa mana pausi asid hai ngasi nubit jungba phamangda minister mahut huai khem changa magi jumda association ki miut singka unarupada toll tax asi lauraroi Mahut department na matuga mari na order ama tholak lagani maram masina khongjang andok na bakhangalak pagi matung ina ngasi namit jung matam dagi hawduna khongjang andok paga loina na mapalam da thau sing bachana na ba security na sing ba pau phauna duna heng thang jor ba thau sing bachana na ba sem saruro pani atubo thau tha ba chatpa matam da lambi da toll tax hangli ba sina tanker dagi sel adumak lawba ga loina na bidang waram tha che throk matam da Impal Municipal Corporation ki manung khakta toll tax ki Lauri basan pam lau dabaki mongda thorak padagi association ki khongjang andok raba driver association ki behut singna chawba hengkat han bagal waina hayang dagi hena kanba khongjang changsin na ba lepna khibani driver sing ki demand di Manipur ki municipal council khudimak ta lauri ba toll tax sing ase komthok piu haibani harna thau lau bachan na ba security escort pebi na ba airo ba cherol sing handokre mapan dagi thau singchilak pa lepada na tana malom da leriba all depot dagi All pump sing thau thaba amasung sengmai da leiba LPG bordering plant da gas thadaba amasung plant manung dagi LPG lakthok na ba gari changbasu athimba dhamla gani haire mahoi gi khongjang asi lenga ki mari leina ba loisang sing ki official sing ga mifama ma pangthok tu na janaba ama puraktri ba phawba hena kanba khongjang changsila gani haire makha tarakwa topa pauda lanai gi de addiction center sing mihapham oidore Manipur lengang na su han nei yengdre Private di addiction center amada lahingliba miyoi ama phobada sire Nambol police station konba law chanura habi makong da hangba lanai gi di addiction center amada lahingliba anaba ma center asigi staff singna tamthina phobada gi sire yamna toina mesimina gi tholok thorak pana mai ka ba drug sin ba sing layang na balanai oina hangba di addiction center khara tim hiat pam wendora habagi wang lakle ulau chanura habi makong da hangba di addiction center adubo Salai ribasina phobata laikhitaba mi atuki maming Lokram Sanjoy Allies ningthau chai kuntra gani thoi apoba gi ming rago mari kawe magnam bola wang lekai dagini ngarang bidang waram sire haiba imung manung na khanglakibani thau gasi ga mari dana di addiction center adu da thabak tawba mi hom police na fare parabasing adu di voicing awang lekai dagi waroi fam Jagachandra chai kuntra ga mathoi apoba gi ming ibo chawba kwa kaithil ningthem koldagi lefrakwam Premananda chai kuntra ga mapan apoba gi ming Polendro masang kurai kongpal singam pam lekai dagi takhel mayom tengku sahi kuntra gani thoi apopa gi ming laikhitaba dapan gawe makoi hom heng sip judicial magistrate Bisnupur gi court pothoka dawre thokiba thodok adu gi patang da laikhitaba Sanjoy gi imung manung gi mioi amana pause asida hai Sanjoy hokiba me kuntra ga mathoi leba performance ki nongthel pung homlom tabada mai ka wa brown sugar khara ga court na Nampol police station gi tim amana fare aina pau pirage Police officer sing unaraba tungdam hak mai ka drug sin dabani aba khangba loinana layang na imung manung na khangalak padagi ulau chanura abi makhong da leiba
Revive Rehabilitation Center da namit adumaki namidang warang bi pung tari rom tabada thamlambane. Bawosina makatan hai ngarang namidang pung tararom tabada Nambol Police Station dagi telepon tarok tu na sanjoine lairiba. Rehabilitation Center adu irang khara thokle an imong manung ki miwi lak na bakhangalake. Pawodagi matungin na imong manung ki miwi sing chalubadam hak Nambol kaithen da laiba private hostel amada si baksang waina laire ai bakhanglake. Hostel adu da mathau torom basing da kamdong na sanjoi sibano haina hangbadam hak mongthil da asi baksang on hostel asita purang kibani hana khumlake. Mafam adu da lairamba sanjoi haksang adu yeglobadam hakin nangan ningjo namade faigan da yamna sathi na fuki bagi musuk muna khamba da pom gamrom lairamba uke. Ibung manung ki miwi sena makata na hai mahaki masada leiram liba dak pamayam aduna sanjoi puraga hatpan habasi yamna mayak sengi thangai seng namaki di sanjoi puraga hatpi narava. Te mayaka ba cinjak thadok pangaman duna mausagung kunagi isian da tinna na bigi wakhalon da selting na laying binin ba sinarambane. Tawdo wadu ka mari lena na Nambol Police Station na afar malakutuna bihara sigi matang da tejin bahu kre. Thawa yaw draba sanjoi ki haksang adu postmortem tawna na bhauja huje rims ki mok ta leire. Thazaba jaba mafam dagi phangba pauna hai miyat bagi misai tanglava di addiction center aduda inmate taramanga lai. Makoi tha manga rongi mamang dagi lerak labani harba center adu staff tarit lai makoi NGO amagi makadari rehabilitation center adu charai bane. Manipur da lenga ki oiba rehabilitation center kun manga rom lai aduga private ki wena di center yangai gi mathak ta lai. Hairiba private ki center singa si social welfare department da register tawgadabani haina mamang tak ta order thoki ba lai kre. Atau center sing adu restart tau nakite madugi maram di lengak na semba kat lan adu bakhoina inba ngamloi amaso Manipur ga susin nade ai bagine asuna NGO wen restart khaktamak tawraga rehabilitation center ama oi bagi restart tawdaba amaso rehabilitation center ama oi bagi basak mathum sing nengthi da semka tabana center sing asita layeng ba da mi si bagi thawdok sing thorage ta sing namaki di health department asu center sing asita lai ba mai sing kamdona layeng lipagi haiba nong fawosu yengsin balai khitri malamaduna miyamna private ki rehabilitation center je kaulon ngakna chalai ribra haiba yengsin bitre aina maral sirakle nagalam romda sanjoi alliance ningthona laikhidaba thawdok adu kamaril enna center adubo chalai riba mesi asida senariba music logi oiba hakpa cherak piu and drug user federation for human rights and justice amadi kabidi on shiv devil guideline for non funded private rehabilitation center ani ki meke de lenga ke puning sing silagle hiramas ke mari lena na sing mairong kabo lekai deulalen de leba user Manipur gi office da ngasi nomidang waram pangtho ki pau gi mifam amada drug user federation for women right ki wangang loti as Rajiv na state asida sikam thotho ga se ngaglek tena toida thokle maramadura sikam center sing asida sanagada basana kanglon sing state asigi social welfare department athuba patamda Sanan biu loinan asing umbat thokdok chena badagi faro ba mioi sing amuk hanari rehab center sing hangan bigano amadi garang ki thokdok thok libari vibe di addiction center simadam chupagi hone thingzile aina mangna haike mapung pan tum dabana ponchi tensil hali lenen mapung pan aikone tum dabana mioi bagi ponchi tensil hali and Regional Institute of Medical Sciences RIMS ki psychiatric department ki head of department Dr. R.K. Lenin na phongdokre Department asigi ni fuga mga super foundation tega mari lena institute asigi Zobli holda pang to kibu one day conference of slave ki thorom da pang to kibani thorom adu da Ministry of Health and Family Welfare ki Health Services ki additional deputy director General Dr. L. Swati Saran Indian Society for Slave Research ki president Rudhananda Malik REMS ki medical superintendent Dr. Nehrom Sanjib John Institute asigi Din academic oriba Dr. Bhogan Singh Akoisam Su Sarugyake. Tharong kamari lena Dr. R.K. Lenin na hai tum dabada ki mioi kya da laina orak na bagi masa ko helle. Tumba si yamna luna luna dana lairi atuba laina makal kya ama tum dabada thogali bane. Masigi matak de hena thijana da AIMS da slave laboratory phawa hangdok pa leire. Mioi bara tumba batam da haksang ki work energy sing amuk hana hengat han bagi khodong chaba phangli bane. Masih oiba sinjak sang chaba madi haksang sajen tawba khaktana mioi bigi haksang phawa ngamloi matam chuna tumba matam chana tumba haibasi yawna mathau tai tumba yada bagi mai ka sinjak sinarak badagi lambi phawa sanglak yai haujuki matam da angang kya mobile phone sin tuna lai badagi tumba matam chu da tuna laina kya pokale hai ki DC transfer tawba ki order andok trabadi mori lambi thinglagani
ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯗꯤ.ꯁꯤ. ꯇꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛꯇꯁꯨ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤ.ꯁꯤ. ꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯣꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕꯗꯒꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2016ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ 7 ꯍꯟꯅ ꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯦ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯂꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ CSOꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯂꯝꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯁꯨ ꯗꯤ.ꯁꯤ. ꯇꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯕꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥꯒꯤ 31ꯗ ꯗꯤ.ꯁꯤ. ꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ 3-star ꯍꯣꯇꯦꯜꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯁꯥꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯒꯦꯁ ꯍꯥꯎꯁ ꯁꯪꯒꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯇꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯇꯥꯗꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯒꯦꯁ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ꯫ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯪꯒꯥꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯂꯦꯞꯂꯨꯔꯒ ꯆꯩꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯅꯧꯅ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯦꯁ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯃ 3-star ꯍꯣꯇꯦꯜꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯁꯥꯕ ꯄꯨꯡꯂꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯣꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯋꯥꯏ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯁꯪꯒꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯦꯁ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯁꯤ ꯁꯪꯒꯥꯔꯗꯨꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯒꯦꯁ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯒꯦꯁ ꯍꯥꯎꯁꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯇꯥꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯒꯦꯁ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯦꯖꯣꯔ ꯈꯨꯜꯗ ꯅꯧꯅ ꯁꯥꯈꯤꯕ ꯒꯦꯁ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯁꯤ ꯁꯪꯒꯥꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯇꯤ.ꯑꯦꯁ. ꯁꯦꯇꯄꯊꯅ ꯃꯥꯌꯦꯛꯇꯪꯕ ꯂꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯀꯦ. ꯃꯦꯘꯥꯖꯤꯠ, ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯤ. ꯇꯄꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯇꯤ.ꯃꯥꯔꯛ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇꯨꯡ ꯏꯟꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯋꯥꯀꯥꯏ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯛꯇꯒꯤ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯂꯥꯏꯐꯝꯂꯦꯟ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯝꯖꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯇꯤ.ꯃꯥꯔꯛ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇꯨꯡ ꯏꯟꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯁꯥꯖꯤꯟꯕ ꯍꯤꯁꯇ꯭री ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯋꯥꯀꯥꯏ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯨ ꯀꯥꯝꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯛꯇꯒꯤ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ कोऑर्डिनेटिंग बॉडी खुराई मैकई फोंदोरकली। कोऑर्डिनेटिंग बॉडी खुराई स्पोकपर्सन टी.एस. बोन खुराईना थादोरप चेरोल मखा ताना चही क्या ममांग चिंगतम पुनदुन लेरलिब मणिपुरबो कांगुप नाइब मौंगदा अरानब पुवारी क्या लाना संदोक्तुना लागले। मसिगी मनुंगदा मितैसिंग हौरफम ओरिबा लाइफमलेनसिंगदा चंगबदा अथिंबा थमलकपा अमदि मखोइगी तोंगानबा लमनि हाइना फोंदोरकपा असिने। मसिगी मथक्ता अरानब हिस्ट्री क्या समजिन साजिनदुना मियामदा संदोक्तुना लागले। मसिदा जावरिबा लुसिंगबसिंगी मनुंगदा टी.मार्क हाउकिप मरोइबा माने। टी.मार्क हाउकिप अमसुंग महाकि तुंग इनबसिना मसागी हौरफम खंगजदे मसागी पुवारी हिस्ट्री जु खंगजदे मसि यामना इकाइनिंगाइने। कोकी हाइबा मिंगथोन असे ब्रिटिश ता थोनबिरंबा मिंगने। कोकी हाइबासि तंगक क्यादगी हौदुना ngasi फावबदा लेफ्टना म्यांमारदगी चंगलकली महाराष्ट्र नरसिंहगी मतमदा 1994 कोकी सिंग मणिपुरदा लैबा खुंदाबा हवनके। हौजिक मणिपुरदा लैरिबा कोकी खुलसिंग असि म्यांमारदगी संसलक्तुना खुंदाखिबने। दि मणिपुर स्टेट हिल पीपल्स एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन 1947 मणिपुरदा लैरिबा चिंगी खुलसिंग असि करम करमबनो कना कनानो मसिंग क्यानो हाइबदु चपचाना फोंदोगे। मसिगी मतुंगदा मरी मखोंग समनदना हौरखम लैतना खुंदारिबा खुलसिंग मितोप ओइगनी ब्रिटिशगी मतमदा लंबी सेमननबा थबक सुननबा कोकी कया मणिपुरदा पुरकी हाइबसि खंगदबने। टी.मार्क हाउकिप अमदि महाकि तुंग इनबसिना ह्यूमन राइट्स मेकोम उपलगा चदरिबा थौंग मियामदा उच्चाइबा लौतुनबने। कोकी लालौलुप सेमदना मसाना मसाबा कोकी लालौलुप अमगी प्रेसिडेंट नि हाइजदना मणिपुर थोहाइनना भोनबा मखातन तौबिगनो मखातरा वकाई ngang अरानबा प्रोपेगता तौबा लेपिउ हाइन अपील तौरकले। गाड़ी थौरग लंबीदा नोंमै कापथोलंबा मियोय अमा जेल जौग्रे। थासिगी अमगी अहिंग पुंग 12:40 ताबा द्वाइदा थांगमैबन हिजम देवान लेकाइगी लंबीदा गाड़ी थौदुना लाक्लगा नोंमै राउंड कया कापथोलंबनी हाइबा सागोलबन पुखरमबम लैरक्तगी फिलेम जनन चही 30 फोकबा पी.एस. जैनदबो सीजीएम इम्फाल ईस्ट जुडिशियल कस्टडी रिमांड पीबदगी एक्विजिशन ngasi जेल जौग्रे। लंबीदा दंगमै कापखि हाइबा थौदोक अदुगा मरि लेनन लंफेल पुलिस स्टेशनना सोमोदो केस ओइना लखोतुना इन्वेस्टिगेशन चथगे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अदुदगी एक्विज असिबु ngarang फादुना वहंपंग चथगे। लोइदना थौदोक अदुगी दमतो पुलिसना 9mm पिस्तोल अमगा कापा यारिबा मरु 95 का कोनना मियुय अदुदगी सीजर आइटम ओइना फागतखे। पुलिस की वहंपंग अदुदा एक्विज जनना खुमलखिबदी महागासी प्राइवेट बैंक अमदा थबक तौदुना मोरेदा लैबा लालबोय कौबा मियोय अमदगी था अहुमरीरों की ममंगता नोंबै लैखिबने। नौबै अदु कैसामथोंग खुलदा लालबोय गजु थांमिनरबा मतुंग फोर्टगी खुथांगदा वरी क्या सानरगा नोंबै अदु थौबालदगी लालबोयदा पैसा पीदुना लैखिबने।
था खरा लेरगा महाकी मोबाइल फोन अदु मांगकी लोइना नंगमै अदुगी लाइसेंस पाइनबगी मतंगदा लानबोइगा वारी मरी मंगा फोन द सानाके पुलिस ने एकोइस से जुडिशियल कस्टडी रिमांड प्रेयर के नंबर सीजीएम इंफाल वेस्ट ngasi पोथोरके एकोइस की काउंसिल की मेकेदगी रिमांड प्रेयर अदु ऑब्जेक्शन फाइल लान खलके नखलनी मकी सबमिशन से कोन तारब मतुंग एकोइस से था असि थारागा तरेट फावबा जुडिशियल कस्टडी रिमांड पीरे एना सीजीएम इंफाल वेस्ट ओपन कोर्ट लाउथोखरे हाइरे मखा तारक अतोप पाउदा नागा पॉलिटिकल इशू का मरी लेना असम की सीएमना नागालैंड गवर्नमेंट के कोर कमेटी का उनखरे NSNM अमसुंग भारत सरकार की अनी की मरकता चाथरिबा नागा पॉलिटिकल इशू असिगा मरी लेना नेदागी कन्वेनर सु ओरिबा असम की चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा नागालैंड गवर्नमेंट की कोर कमेटी का उनखरे नागा पॉलिटिकल टोक मरी लेना सेमखिबा नागालैंड गवर्नमेंट की कोर कमेटी की मेंबर सिगल वेदन चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ngasi nubidan waram नागा पॉलिटिकल इशू का मरी लेना वरी सानाखरे मिफमासी nubidan अथेंग बाव चाथरबा याय नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नाइफियर यूनलुजिंग कमिटी अस्न राज्य सभा की एमपी फांगनोन कोनकियक अमसुंग एमएलए तरागा तरु यावरी मीटिंग अदुदा नागालैंड के हाना के चीफ मिनिस्टर अमसुंग यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के चेयरमैन के आर जेलियांगसु यावरी पनबजाबदी एनएसन आमसु सेंट्रल गवर्नमेंट अनी की मरकता चाथरिबा नागालैंड पॉलिटिकल इशू की वरोसन पुरकना होनबदा नागालैंड गवर्नमेंट की कोर कमिटी की माइकेदगी आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जौनिंगबगी अपांबा फोंदोखरबने चीफ मिनिस्टर सेंटर स्टेक होल्डर वफम निथीना तादुन एनएसन नामगी माइकेदगी मदुदा अथेंबा अमदा पिरखिदबनी अदुबो हंदकता पांगथोकिबा एनएसन नामगी इमरजेंसी नेशनल असेंबली नागागे फ्लैग अमसुंग कॉन्स्टिट्यूशन असि याउदबदी नागा इशू असि की वरोसन अमदा पुरकलोय हाना फोंदोखरबने कर्नाटका बस मई चालकपदगी पैसेंजर मरी सीखरे कर्नाटका बस खंगौदना मई चालकपदगी मदुदा तोंलखिबा पैसेंजर संगे मनुंगदा मरी हिंगदा हिंगदा मई चाकतोना सीखरे बस मई चाकपगी थदोगदु इराई नुमित की अयुक्त कर्नाटका की काला बुरागी डिस्ट्रिक्ट थोखिबनी मई चाकलिबदु हैदराबाद चौकदबा स्नाइपर बस अमनी हारे अदुमन मखिरमसिगा मरी लेदना पुलिस की मेकेदगी ऑफिशियल स्टेटमेंट अमा थौलकपा लेत्रे सोर्सिंग हारी मदुदी लाइकिता मिरपनबक हैदराबाद तगिनी फिबम लुना सोकलबा पैसेंजर तारागनी थोय कलाबुरा गी हॉस्टल अमद लाइकनरिबा वैबन असिबसिंग मसेंग हेंगलक बजाय अगनबा मदमदा पुलिस न थौदोक अदुदा मियोय तरी तगिनी निपान फावबा मैजाक लगा सिरंबा याय अना चिंगना फोंदोके असिबसिंग सबचाबा मसिंग खंगबा ngamdre पुलिस की मतुंगिना बस अदुदा पैसेंजर कुनगनि पान तोंगे मखोय की मनुंगदा पैसेंजर कुनगा मथोयना वाना होनदु बस अदुदा गी थौलके फॉरेन डेलीगेट चिंग द फजना तौकिदबा ACS ऑफिसर सस्पेंड तौग्रे असम सिविल सर्विस की सीनियर ऑफिसर अमने स्टेट असिदा लाखिबा फॉरेन डेलीगेट चिंग द फजना माउंट ट्रेड तौके अबगी कंप्लेंट अमा लाखरबा मदो सीनियर ऑफिसर असि सस्पेंड तौग्रे हारी रिपोर्ट सिंग मतुंगिना गुवाहाटी दा हंदक पांगथोकिबा कॉन्क्लेव अमदे सिंगापुर अमदे एशियन नेशंस की डेलीगेट खरा सरुक याबा लाखि कॉन्क्लेव अदु लोयरबा मतुंग फॉरेन डेलीगेट चिंग अदुना कामरूप एम डिस्ट्रिक्ट की असिस्टेंट कमिश्नर ओइबेद नतना एगेस पॉलिसी अफेयर्स डिपार्टमेंट की मेंबर अमसु वरिबे असिगी मतक पेंड फोंथोपगा लोइना माकी मतंग कंप्लेंट तौरकिबने ACS ऑफिसर सिगी फर्स्ट थोंग असना इंडिया अमसु एसन नेशंस की मरकदा लैरिबा डिप्लोमेटिक रिलेशंस दा अखाइबा थोगला फयाना लै मरबदुना महाकु असम सर्विस रूल 1964 की मतुंगिना खुदक्तगी सस्पेंड तौकिबने हाइरे नाफा फरे आइदुना डिस्चार्ज तौख्रबा फैसन नमा सिखिबा मरी लेना मेडिकल ऑफिसर सस्पेंड तौख्रे मिजोरम की गवर्नमेंट हॉस्टल अमद मेडिकल ऑफिसर ओइना लेरिबा अमना मथौदा पुनिंग संगदबा अमद मेडिकल नेग्लिजेंस लेबर मरम ओरगा फैसन नमा सिखरबा मतो मिजोरम गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर अदु सस्पेंड तौख्रे हारे गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर अमद लाइंग तुरा लाकिबा सिलसुक विलेज तगी लारेंग पोइयाबो डॉक्टर असिना मसागी अनाबा फरे अदुन नामपुर हॉस्टल असलगी डिस्चार्ज तौखिबनी डिस्चार्ज तौख्रबा मतुंग निमित अदुगी नोंहानबदा मसागी सही कुंठा का तरी रोम सुरबा मियो अदु सिखिबनी भाग सिखिबगी पाव से सोशल मीडिया दा वायरल ओरखिबगा लोइना मथौदा सेक्शन दा मेडिकल ऑफिसर असिगी मथकते एक्शन लौखनना बमाइकै कियादगी थक्सिलखरबा मतौ मागो खुदक्ता सस्पेंड तौरे अन ऑर्डर मथौलखिबनी अमरमदा थौदो असिगी मतंगदा थिजननबगीदमक मिजोरम गवर्नमेंट बरी लेना बसिंद खंगनख्रे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मन थौदो असिगी मतंगदा थिजलगनी अमदि जुन 10 फावबगी मनुंगदा मागे रिपोर्ट थागलखनबसु खंगनख्रे इरबसिगी मरी लेना गवर्नमेंट थोरखिबा नोटिफिकेशन अमन हाई सोशल मीडिया की खुदांग के मिजोरम की सिलसुक प्राइमरी हेल्थ सेंटर थोखिबा लाइबक थीबा थौदोगाजे मियाम के फोनेन मतुगिन मफम अदु ड्यूटी तौदन लाइखिबा मेडिकल ऑफिसर अदुना डॉक्टर अमो ओइबगी तौफम थोकवा मथौ चपचाना तौदबदनी मरबदना तौदोगसिदा चेनरिबा डॉक्टर खुदक्तगी सस्पेंड तौरे अमदि महाके मथक्ता
amasung laibak thiba thawdok asigi matangda inquiry sathaba hawragani haire. Amaromda report singi matung ina laikitaba Lanreng poi ya mamang thagi taragani thoide health center asidagi namdona chenari ba doctor asine discharge taw khibani laikitaba mioi asigi loinabi amasung masa ahum lehore. Sahi nauribi nupi masa am ikai khumnaba mahan kiba Irom Rakesh Maralgi chap chaba sarak pigitabani jeje. Aukiba kumzali sing ani taragani pangi April anida masai class KG khakta tamlibi sahi nauribi nupi masa am ikai khumnaba mahan kiba madi. Nupi masa segi apok pemapa buhat nada buhat naram kiba Lamboy konang kong mamang laika dagi ben driver Irom Rakesh bo maral gi chap chap serak pina naba bade kes asiba aran bamongda handle tau kiba SI Rakesh bo susarak pipina naba hongge thausu puriba Manipur ki minister N Biren ki pungning sing chelagle hirama singa mari ledan ngasi impal gi major khulda leba Manipur Fresh Club da bangtok bo pau gi mi pham amada joint action committee against the brutal assault and life attempt of P. Johnson Singi, convener Song Tham Chiban Hai. Aukiba Kumjali Sing Ani Taragani Pan the van driver Irom Rakesh Namhaki Benda. Tongba Matamadu the class 6. Tongba Matamadu the class KG Kakta Tamlipa Pukram Johnson Kimasara Bibo. Asik Patanza yang lagi Ikai Kunaba Bahan Kibani. Amrom the case that do not letting in Barakas the Equus with Barakes Nami Karakaloina to the victim gay. Apoko Johnson Bomang Tagi Kunmatoida, Namitangi Pungipan Makarum Taba the Lambitagi. Father Pukra Irosemba is in Kota Mahakuhan and Buhona to Makok and Nungtang Taraki. Matu Johnson and Makuna took over the House Makut Lembayat and the lady. Masing Matak Haksaki Tongan Tongan Basaruk in the Nungtang Hanjan and Tabaki sitting Hingare. Taudogasi Matang the Marilena police station the complaint of the case Malakolabaso. Case Zaki I would by SI Rakesh and Aran the case as he handled Tauki Mara Lairaba. Musing the pill that Torok to the Nungaina lady. Miyam giawa pada mating pangna na balai police forces na victim bo amuk handa victimized to bagi thong amasa tharali ba si laibak thibane masagi mathaw mathak khang dana tawba mioi khara gi thawan sinda chatba SI Rakesh police oiba da mathek chade marbudu nam hak posu thabak tagi lokthok kadabani ana phong thok khiba galo henina ina masigi matang da hong gi thawsu puriba minister N Biren sumbo wal chathabira kani aibagi thazaba lai ana makata ke accident da mapuro ba lai gidre loinabi siningsit da hinghaure Number police station ki manuk channel iba titim lambegi malong kaithel manakta Esther car amana thombada gari masada tungdur lakku matai manau amadi pikliba masa jangno makhoi ahonge manung dama puroi ba do laikana bangam tan laikhite mahaki loina be medi masana soktuna sese hospital laikana dona pukat kre masana soktuna sese hospital laikana na pukat kre thaudogo do laikhitra banpa adogi maming namdam boni sahyang khai mahaguri pok lai khulim bidagi el gopal gi basani Taudogo to the Maki Luinabi and Lekavati Allies Chauba Sahini Funifan Amadi Maki Pikli Masanofi Sahi Mari the Ngaribi Syria Sotuna Sisa Hostan the Bokatuna like a lari Makatarakwa Atopo Pauda Prophet Muhammad Kimatang the BCP Wagang Roigi Waganga Yufi the Kakluk Masel and the Kotok Nangre BCP Wagang Roy Amra Prophet Muhammad Kimatang the Hadak Watok Wigita from Kwe Fondo Kiva Matong Utapadesi Kanfoda Marketing Bantaunaba Kaukibadu Kimatang the Gasi Kakluk Masel and Ikimata Kotok Nagre Adoba Grupo to Nakova Banado Grupo Manayaki de Madudaki Kakluk Anikimarata on Senatuna Nunga Tana when a single Todon Kotonaraki Yamado Tankana Amasung Makata Hingsa to one the number place not the gas cells in Kauke Kanpurgi Police Commissioner Bijoicing Minana Housing Fibam Lucille Lalle Amazon Piba Madulaxile Amazon House of Public Kotong Nabasing Adogi Matang the Buitara Manga Fagale Hike Kotong Nabasing Aduda no Kapaki Makol Taki Amazon petrol bombs in Sinaki Aba Tonga Sing Adu Magnayaki de House of Public the Mui and Sok Batanari Adam Hanamakataki Narun Samarum Kango on the Labis that Holaki Amazon Kolaus in Laubahoraki Madogi Melk the Atopakangu Amanda Lepki Amazon Madu Chautol to Naduna Tana Bagi Yoraki Madamaduda Mapamadu policeman Tara Rom Laki Amazon Nakwak and Yedugi Marta comes in the Honaki. Lloyd and the people Madukara Pop with the Laxin Key, Koda the control room the Pop Firaki Amazon. Ayak Jauna senior officers in the minute Taragimong the Mafamadu Yauki. Hingsa Togan of Hona Bamusing Aduta and Hokremazon Equinum Yui Control Puzzle, Equinamakoiba Masin Hangli Amazon Prisma Famadu Babam Pumba the petroling Jale. How's equal the people Madulaxile and Mr. Nina and Hike. Gautam Adani Dagi Hentuna Mukesh Ambarina, Esiagi Inakunba Oigre. Malem ke Quatic Inakunba Singamunga, Nipan Chobom from the Indian Industry Gautam Adanibo, Chingtaduna Reliance Industries Chairman and
Managing Director Mukesh Ambani na Asia's khwaidagi ina khunba miyoi oibagi makok thongba phamadu amuk hana paigre. Bloomberg Billion Index ki matungina Mukesh Ambani ki dollar billion 99.7 gi maran mathum lai. Aduga dollar billion 98.7 maran mathum lai wa Mr. Adani na mapan chuba position da kum thagre. Augi bapung kun mari manung da billionaire among ki net worth adu track doriba Bloomberg ki billionaires index na haike. Mr. Adani ki net worth dollar billion 2.96 hengala ki bada Mr. Ambani ki na dollar billion 3.59 hengala ki. Reliance Industries Limited RIL ki share singa tu irai numit ki trade da BSE da sada om hengala ki. Chayulama ki manung da Reliance ki share sada 6.79 wangkat ki. 2022 da madu chada 16.61 yaw ki. Tesla amasung SpaceX founder Elon Musk na malem ki khwaidagi ina khunba singiles ki khwaidagi makokta yamna nungaina family aduga mahaki mathangda Amazon ki Jeff Bezos laire. Arbi the content sing asigi marbi pau khara asiba pau dam jariba mari local news YouTube channel asidagi hengbiri papuna mapatha ka jari channel asana tumta kana rabadi subscribe to video na subscribe to bi ngoloina like and share to buka bi kanu namakpo amaka na thaga jari.